Vizantijski Ilirik. Naseljavanje Slovena. Balkansko poluostrvo. Početak 6. veka. U Carigradu, sedištu istočnog Rimskog carstva, gradu koji u tom trenutku ima više od 500.000 žitelja i koji će u istoriji dugo biti nazivan drugim Rimom, na carskom tronu sedi štedljivi car Anastazije I. Tokom posljednjih 60 godina, provincije Ilirika, Mezija, Dardanija, priobalna Dakija, Makedonija, Dalmacija ne trpe nedaće od Varvara. Posle razornih pohoda Atilinih Huna 441. i 448. godine, ponovo je zavladao spokoj. Dunavska granica carstva je mirna. Privredni oporavak osjeća se među žiteljima iliričkih gradova. Cvetaju Singitunum, Viminacium, Naisus, Ulpijana, Skupi, u Dalmaciji Salona, za koju će kasniji pisci govoriti da je bila velika kao pola Carigrada, zatim Jadera, Trogirium, Narona, Butua, Katera. Sirovine iz unutrašnjosti i zaleđa Dalmacije nesmetano se prevoze do gradova na obali. Rudarstvo i trgovina odvijaju se odavno ustaljenim tokovima. Iako su Dalmacijom vladali Goti, oni su vlast vršili u ime istočno-rimskog cara. Putevi su bili dobro održavani i bezbedni. Unutrašnjost Balkanskog poluostrva bogata je rudama, gvožđa, srebra, zlata. Bogata je i drvnom građom i kvalitetnim kamenom, neophodnim za gradnju. Hrišćanstvo doživljava procvat. Prostor nekadašnjeg rimskog Ilirika uživa svoje posljednje godine mira i blagostanja. Uskoro će takva slika biti dramatično promenjena. Posle vladavine sposobnog administratora, vičnog financijama, cara Anastazija I, presto u Carigradu pripašće Justinu I, a zatim njegovom rođaku Justinijanu I, koji će ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih vizantijskih careva. Već tokom prvih godina Justinijanove vladavine, na dunavskim granicama počinju da se pomešaju varvarska plemena. Sloveni sa donjeg Dunava, današnje južne Rumunije, počinju povremeno da upadaju na teritoriju Vizantije u kratke pljačkaške pohode.
Justinijan je odredio stratega Trakije, Hilvuda, koji je poreklom bio Ant, narod srodan Slovenima, da na tom prostoru uspostavi red. Oko 530. godine Hilvud je uspešno ratovao sa Slovenima na južnom Dunavu, ali je posle izvesnog vremena i sam bio zarobljen. Ipak, u Carigradu se verovalo da su ti sporadični upadi Slovena u suštini nebitni i da carstvu odatle ne preti neka ozbiljnija opasnost. Justinijan je, posvećen ideji obnove nekadašnjeg Rimskog carstva, započeo niz ratova na zapadu. Prvo je uništena kraljevina Vandala u Severnoj Africi. Zatim zauzet južni deo Iberijskog poluostrva, koji je do tada bio u okviru kraljevine Vizigota. A potom započet najduži i najkrvaviji rat protiv Ostrogota u Italiji i Dalmaciji. Već 536. godine Ostrogoti su isterani iz Dalmacije i Salona je ponovo postala metropola Vizantijske Dalmacije. Zatim su borbe nastavljene u Italiji i posle niza dramatičnih preokreta završene u korist Vizantije, pri samom kraju Justinijanove vladavine. Justinijanovi ratovi, koji su zahtevali ogromne izdatke i angažovanje trupa, iscrpli su carstvo. Iako se u jednom trenutku vlast vizantijskog Basilevsa prostirala od Septema u Severnoj Africi do Eufrata u Aziji, to je bio prividan uspeh, jer će vrlo brzo tekovine Justinijanovih ratova na zapadu propasti pod udarima novih snaga koje će se pojaviti. U Španiji će vlast Vizantije smeniti Arabljani. Isto kao i u Severnoj Africi 687. godine. U Italiji najveći deo zauzeće Langobardi 568. godine, a Dalmaciju i zaleđe slovenska plemena oko 615. godine. I dok je Vizantija većinu svojih vojnih napora usmeravala prema zapadu, dotle je prostor Ilirika ostao nezaštićen. Već 548. godine ogromna vojska Slovena iz Panonije prodrla je sve do Drača. – 551. godine novi veliki napad Slovena opustošio je oblasti Ilirika sve do Trakije, odnosno do ispred Carigrada. Već 559. godine Huni pod Zabreganom dolaze do carigradskih predgrađa i pustoše sve do Helade. U Carigradu su ti upadi izazvali komešanje, pa je carska vlada potražila rešenje kojim bi Varvare zadržala sa druge strane Dunava. Tako su Vizantinci stupili u dodir sa Avarima, ratobornim konjanicima koji su dolazeći sa dalekog istoka tražili novu zemlju za naseljavanje. Kao saveznici Vizantije, oni su vrlo brzo pokorili različita hunska plemena: Utigure, Zale, Unigure. Uspeli su da zadrže Ante u njihovim nadiranjima prema vizantijskoj teritoriji
i nametnu se kao vodeća sila među prekodunavskim varvarima. 565. godine Avari odlučuju da se sa donjeg Dunava presele na prostor Panonije. U to vreme tamo žive dva germanska plemena, Langobardi i Gepidi. Istočno od njih su Sloveni. U savezu sa Langobardima Avari uništavaju Gepide 567. godine, a Langobardi, pravilno ocenivši opasnost od takvog suseda, već 568. godine odlaze za severnu Italiju, u kojoj će na račun vizantijskih posjeda stvoriti novu kraljevinu. Avari tako od saveznika postaju vizantijski neprijatelji. Od 568. do 579. godine Avari dovršavaju pokoravanje panonskih Slovena, a zatim 579. godine stupaju u otvoreni rat protiv Vizantije, otpočevši opsadu Sirmijuma, najvažnijeg vizantijskog uporišta severno od Save i Dunava. Posle trogodišnje opsade grad pada u ruke Avara, a zatim uz kratkotrajna primirja sledi razdoblje neprekidnih napada na Vizantiju. Vizantija kupuje mir. Plaća ga 80.000 zlatnika godišnje. Car Mavrikije koristi se i vojnom snagom i diplomatijom kako bi suzbio Avare. Vizantija prelazi u ofanzivu 585. godine i šalje vojsku iz Jermenije protiv Slovena sa donjeg Dunava, koji su se privremeno nastanili južno od Dunava na vizantijskoj teritoriji. Jermenski vojskovođa Mušel Mamikonijan uspešno odbija Slovene na levu obalu Dunava, ali u nastavku pohoda, zabasavši u neprohodne predele delte Dunava, njegova vojska biva potpuno uništena u zasedi, a on sam umire privezan za drvo. Iz odbrambenog rata Vizantija ponovo prelazi u ofanzivu. Na isteku 6. veka vizantijska vojska pod vođstvom Priska i Petra preduzima 3 velika pohoda na Slovene sa donjeg Dunava. Uspesi su delimični. Izgleda da su Sloveni sa donjeg Dunava u to vreme stvorili izvesnu državnu organizaciju. Oni imaju svoga Reksa, kralja, Musokija i njemu potčinjena plemena koja tvore neku vrstu saveza. Ratovanje preko Dunava predstavlja veliki napor za vizantijsku vojsku. Bez vodiča i trajnih utvrđenja, Vizantinci ne mogu duže da se održe na levoj obali Dunava. Za razliku od njih, Sloveni žive na teško pristupačnim mestima, u neprohodnim močvarama. Vešto koristeći poznavanje terena, izbegavaju otvoreni sukob i uvek napadaju iz zasede. Početak 7. veka donosi nevolje u samoj prestonici. Car Mavrikije je zbačen i pogubljen, a vlast preuzima bivši centurion Foka. Uzurpator sklapa mir sa Avarima, pa tako provincije u Iliriku 1 deceniju žive u miru. Biće to posljednje mirno razdoblje pred burne događaje koji će uslediti za prvih godina vladavine njegovog nasljednika Iraklija. Posljedice avarsko-vizantijskih sukoba u Iliriku prenose se na svakodnevni život. Singidunum, Viminacium i Nais pretrpeli su velika razaranja 80. godina 6. veka. Lanac utvrđenja koje je podigao Justinijan I 50. godina 6. veka ne može da zaustavi napadače jer, kako kaže vizantijski istoričar Prokopije, trupa za odbranu nema. Sloveni u to vreme napadaju,
bilo kao avarski podanici iz pravca Panonije, bilo samostalno sa donjeg Dunava. Gradsko stanovništvo Ilirika se proređuje. Izbjeglice odlaze prema bezbednijim zemljama, Trakiji i Carigradu. Čak je i sama Helada ugrožena. Neprekidna ratna opasnost u Iliriku dovodi do zamiranja trgovine i rudarstva. Privreda Ilirika je uništena. Od toga trpe i dalmatinski gradovi uz Jadransku obalu, kojima prekid dovoženja sirovina iz unutrašnjosti umanjuje proizvodnu i trgovačku delatnost. Gradovi gube stanovništvo, obim njihovih bedema obuhvata manje urbano jezgro. Počinje i raspad crkvene organizacije. Tokom 6. veka Sloveni dolaze u bliži dodir sa Vizantincima. Oni nisu samo neprijatelji, već često učestvuju kao plaćenici na vizantijskoj strani, protiv Persije na istoku i Gota na zapadu. Pored Slovena u vizantijskoj vojsci učestvuju i drugi varvari, Anti i Huni. Neki od njih ostaju u Vizantiji i zasnivaju porodice. Njihova deca već nose grčka ili hrišćanska imena, ali to su samo pojedinačni slučajevi i dug je put koji će ove narode od varvara pretvoriti u Romeje i hrišćane. Godina je presudna za dalju istoriju Ilirika. Te godine Sloveni sa donjeg Dunava u velikom broju prelaze na teritoriju carstva. Oni više ne nameravaju da se vraćaju u svoja stara staništa gde su neprekidno bili izloženi avarskim napadima, već ostaju na teritoriji Vizantije. Godine opsedaju Solun. Bezuspešno. Moćni bedemi Soluna su previše za varvare koji još nisu ovladali umećem opsade. Ipak, slovenska plemena se šire dalje na jug. Velegeziti u Tesaliju. Vajuniti dolaze u Epir. Druga plemena, nepoznatog imena, naseljavaju se na severu Peloponeza oko važnog primorskog grada Patrasa. Milinzi i Jezeriti na južni Peloponez. U nekoliko godina Vizantija gubi ogromna prostranstva u evropskom delu carstva. U Grčkoj, u njenom posjedu čvrsto ostaju Atina, Solun, Nikopolj.
i Korint. Nekoliko manjih gradova takođe se održalo, ali je njihova kopnena veza sa Carigradom prekinuta. U Heladi nastupa mračno razdoblje ranog srednjeg veka, koje će potrajati sve do kraja 8. veka. Otpočinje slovenska prevlast. Nekoliko godina kasnije, oko 618. godine, stiže drugi talas Slovena, koji čine plemena iz Panonije. Oni se naseljavaju od srednjeg toka Dunava, Moravsko-Vardarskom dolinom, sve do današnje Makedonije. Nailaze na već napuštene gradove i razorena naselja. U Solunu 618. godine okupljaju se i izbjeglice iz Naisa, Sardike i drugih krajeva. Čini se da je romejskoj vlasti u Iliriku došao sudnji čas. Taj slovenski talas koji se prelio preko Dunava, tako reći bez otpora prešavši put do najjužnije tačke Balkanskog poluostrva, bio je moguć, jer je car Iraklije tada vodio težak rat sa Persijom. Upravo u to vreme persijska vojska stoji preko puta Carigrada. Zauzeti su Sirija i Egipat, a Vizantija je svedena na provincije u Maloj Aziji. Posle desetogodišnjeg ratovanja, Iraklija je uspeo da reformišući vojnu i administrativnu strukturu carstva, konačno porazi Persijance, zauzme persijsku prestonicu Dastagerdu i nametne povoljne uslove mira. Od Persije više nije dolazila nikakva opasnost, ali cena koja je plaćena bio je Ilirik koji je 628. godine gotovo čitav u rukama slovenskih plemena. Istorijski izvori koji govore o stanju u Iliriku tokom slovenske najezde veoma su oskudni. Na osnovu čuda Dimitrija Solunskog poznato je nešto više o Slovenima koji su se naselili u okolini Soluna. Bila su to plemena Drugubita, Sagudata, Rinhina, Strimonaca. O Velegezitima koji su živeli oko antičke Demetrijade, današnjeg Volosa, poznato je da su održavali dobre odnose sa stanovnicima Soluna, snabdevši ih hranom za vreme duge opsade od 674. do 677. godine, kada su Sloveni iz okoline Soluna gotovo uspeli da zauzmu grad. Hodočasnik Vilibald je 723. godine na putu u Svetu zemlju zastao u Monevasiji na jugoistočnoj obali Peloponeza, za koji kaže da je grad u slovenskoj zemlji. Vizantijski hroničar Teofan, koji je pisao početkom 9. veka, donosi nekoliko zanimljivih vesti o Slovenima Makedonije, protiv kojih su vizantijski carevi podizali vojne pohode, postepeno ih podvrgavajući središnjoj vlasti. Uz svu fragmentarnost izvora, ipak se sklapa slika Ilirika kao zemlje koja je naseljena Slovenima i u kojoj je carska vlast ograničena samo na okolinu većih gradskih središta.
Kao žarišta vizantijske vlasti i civilizacije ostali su pre svega gradovi na Dalmatinskom primorju. Zadar, Split, Trogir, Raguza, Kotor, Budva, Ulcinj, Lješ, Drač. Unutrašnjost Ilirika i sudbina njegovih žitelja nepoznata je, iako je na osnovu kasnijih historijskih izvora jasno da se određen broj starosedelaca zadržao u ruralnim predelima i očuvao neke od vrednosti starog hrišćanskog sveta. Za razvoj Slovena tokom narednih stoleća dodir sa starosedeocima neće biti bez značaja. Otuda verovatno i prvi susret Slovena sa hrišćanstvom, kao i sa terminologijom iz onih zanimanja koja su Slovenima bila nepoznata ili manje poznata. Godine 628. kada je Iraklije dovršio iscrpljujući rat sa Persijom, slika Ilirika izgledala je verovatno veoma tužno u očima učenih savremenika. Posle više od pola stoleća upornih borbi, Ilirik je bio prepušten Slovenima, a vlast romejskog cara svedena na mali broj gradova, koji su samo pomorskim putem bili povezani sa ostalim delovima carstva. Pred Iraklijem se tako našao zadatak da pokuša da učini nešto u korist obnove vizantijske vlasti na tom prostoru. Nije bilo bez značaja ni to što je upravo 626. godine propala velika avarsko-slovenska opsada Carigrada, čija su posljedica bili nemiri u avarskom Haganatu i sukob između Varvara, Avara i Slovena. Ta vojno-politička situacija naterala je Iraklija da pokuša da pronađe saveznike koji bi jednom zauvek osujetili avarske prodore preko Dunava i trajno zaštitili severne granice carstva. Tako je, posle nekoliko godina diplomatskih aktivnosti, Vizantija stupila u dodir sa Srbima i Hrvatima, dva ratnička, dobro organizovana plemena, uz čiju pomoć će avarska opasnost biti zauvek uklonjena.